Assalamu alaikum. Aruna nekkasim badda ko telefona a video call ginstin mattaka meduge video call gal miki algani ala veteran fatta be from hadan emme rangalu program tibe from first minute warm up kolwa hama fattan emme furtam hadani squats dumbbell squats goblet squats okay one then chest press then leg pull down and noniam one arm row then clean and press, then standing bicep curl, then standing tricep extension, then MF on nimmalam hadani good morning exercise. Then me get come exercises hadani thin set bar far bardam bhatwan hava rangala tifuna bar far hedevara bhatta thin set hadani. Then plank hadani me kaku jassam ves soke ke balani diha sikuntuwar oyeto set bahala hadani thin set emme furtama me haftaga mata furtama dadu hadani diha sikuntuge thin set. Then madamadu ane varu jehem ferhima gina korumandani then ane hataru haftawar hadala me tibe frunga ekka varu jehelima kudukudako barudan kudukudakon ituru kollis okewan then ebbes waraka ane ma barakon hadaka adi sikundege bandan nuwan hama time nagani mega rangala daswan vis then barakon hadam vis hemema ekandataka warabula visnati then hama miya kon keom vis tiyan alun kurin bunamum midahe protein negum gina kolla tari timwara timba kolla emme bodube protein then inna bodubaya tarukariya meva then inna kudabaya alani carbohydrates then egota keom gendawan then mi gengule packet kofuna juice taka packet kofuna kaachi saichi keom ma duruwan jen energy drink buin hutalan jen enunia kam tiben fulela ka reti ton arigane hodumuki half a second kanwan emme ekandataka waraboda tibe from visnati erang hamirat kurejan tibe funa hama tibenum wa kala riti ton harigande hama dimaki ebbes odo kawan alon mid korani me malumat kole kis tibe funa kamadani malumat kole kawana kam mege a video kola ka baddal kormu gum mid video call ni mala assalamu alaikum.